Kadagotong Jesus na soliho Kadagotong soliho di Jesus Kay gano misis at akad iswang sambayang kinarahingan isong kerjaan soroga kaswaban sa batiti o sikawihay mantadot panghakanu kisam kano kaguhat tumimong misisa yahay mayadat panambarasan kaswaban na bay na Pagkian wihad santab na padit ay bulayan dahay nga akon ko maninduol nga labi nagit po pa yung samak dahay kumaniya. Tinasambayang dahay isang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Mabor kud asa ng swabon asa ng hari Sabat kumadati din sanan pero masam matihitibay no. Akahas-kahas sila nga ikalansanan dat orang ngaw kasari ibagi. Kosorong di. Okay. Ato ko pakatimpun dat kaswabon na bay no. Orahyan ako dat mangimbulad isa paguhatan di sa Israel di kanihab gari di. 8 hari bulan 7. Sang kanihab. Hara isa paguhatan mantadot aswaw channel di 8 hari bulan 7. Ipinentalang di Asiana guling. Kitunih dat pengka. Pengkuranan dah it dori-ori nad amu mo'y sambayang. Ikawawayoan di siya nga akon naka it sebagai sangulo na Adventist. Nga sayra na pa di minidupagun ay tan indad may hilag gereja. Pengkurari. Labi paguluham siyaw to yadit haroy kantok ontok iti paguhatan iti nga asa nang imad embulayan dati ki pengkurad iya ko kasaro aya mukat sakot di ki min sakat na pahinad page mumbal kod med YouTube lah. Okay. Barasan ko na pod iyo ho. Sa kira na pod ako na may sambayang kaboboyuhan ko nga ako nakasabagad sa ngulon Adventist. Mamisunod man tada kudit kampinayan. Halu ako na po kada ako na ko nga igitalag gareja ko. Sa kira diyo ho. Apatay ako na po kada ako na ko nga igitalag gareja. Mantada ko na may sambayang ko doon do ko. Do iyo ho lah. Dari segi montakid di minidupagon, montakid di tulon da it napatay. Dati na po noratian nga iti na po sangimpasi, iti tulon nga antakan na po impasi, iti to ko na daharo kasiwatan dati dot ay tumubat, tunod ako po siyan dati, popowon side, mihunong gikorohyan kinorohingan. Jadi, antakan na mutid pa yung pasi ito ko. Sayra na po midupagun, rumpuan piak kita bolungun no, ay say kamo yan, ay sa na kamo yan hindi.
podopon ko hila gereja pira tadaw pira minggu ay so na komoyon. Ino po'y harot komoyon nga iti dondo isang impasi toko. Iti nasang impasi tokod mila tokod popatuno do koposiyan dati kumakin rohingan. Kada toko na di pumusarod sayrad apatay toko sayra midupagun igitan may gereja o siya na kinorohingan ni di dusa-dusa no. Gisombo ompunan di siyo. Naratian no dati do antakan na sang imiyaw toko do harap peluang dati do minsomok kumakin rohingan. Iri pagid sa kira na pod iyo kamuratago ko gi. Sunudan matad kuni tampinay ko apatayo kuno kada akong dako igita may gereja kang. No pwede guna do tapot ko piyala. Nga asanong indo borosan to katid dondo to it. Okon ko haro hotiyo di dondo. Ano tigandori asanong gat haro no poingili ki. Ay no pwede guna do ko moy panggit lo may gereja. Okon ko asanong kaboboyhon di siya. Naganda aramat yun di. Nga asanong naging embulayan dati dondo laki. Jadi atapat ko piya menuno pwede guna. Damoy pangigit, damoy gereja. Tu ino po'y kapangigitan may gereja, ay so na komoyon kumadi tulun dit na haludi. Oratian datid, itinapatulun na minidupagunam, ay so na taylalan. Okay. Nga, hali piyati adi, ino po hit, doho na po kakitanan at igitan na may gereja nga, dari segi upacara po, papuindalan po dit upacara, iri po kita kula. Sayra na po dat ay igitan dati do may gereja nga, o kita dati ino po dit upacara idi nga, aulud tamod, penghormatan terakhir kadati ki. Paindalanan na po dati iwalay, ang piagalan dati igitan may gereja nga misway. Sayra na po igitan may gereja nga kakitanan na po nga rasmi kopyo. Ipangingirikaw dati pamamanaw hingga pakayaan itulun-tulun ngay ay manguhup nga ang ulod. Panampakay nga pay mahama no. Irit daw na po kita nanam dari segi upacara puri. Nga sarohon na dati montok na po di minidupagun ay so na komoyon idi. Korangaw kakita ko pay kura ompuna na duso o kurangan na duso ay so na komonted di. Nga dari segi upacara keteraturan kasisiwah da ginawa di kampinayan ngay haran na diri. Nga tapot na po yung kasinduol lagi rin man ko po. Nakura to kasinduol. Kasaraw ko na po. Kakita ko na po di tampinay no ko isay dat igitan may gereja. Nimbulay na iginawa no. Kapatay po di siyam ko ngayon nagigereja ka. Atay gadi kasinduol lagi ginawa tidi. Otood ko dat apatay po it tampinay na ko katanak do kayo ko ngayon nagigereja. Akon ko iri kataadan dati. Antakan do sang ngimiyaw to ko. O kito to katulun o kito to ko kompinayan do ko ngagigereja. Iyo na po kagitam orwol lagi ginawa ko halu pohom ko ngayon nagigereja. Boros ko piyo lah. Jadi ay sa isala idi. Ay sa isala dat po ngayon nagigereja. Nga sarohon na dati dat ino po'y kangayan di gereja o kono ko manahak da credit kumadit minidupagun. O kono ko manahak ka untung kumanid di minidupagun. Ay so na dusoh di siya do kurang. O kono ko borosan natin asalamati siya to na ko ngay gereja. O kono ko yun di. Rogon nga ko ngay gereja.
rogon nga kasuangi gereja apalagi tulun. Jadi inapohit sorohon dati dilo nga sebagian iso pohot ay atur cara teko upacara dalam pengkebumian. Iri pori. Kasisiwo di tampinay-tampinay, iho na po kita, akon lagi karo lagi nawa. Kasaraw to kod nakura to harohit korikot tagi gereja ki akon lagi mihad nakura. Hari iginaw dilod kapatay ko po kongoy ka nagi gereja ka. Iho na po kasindol lagi kita ko. Kon ko kataod. Kauru ni ka pemihad at kapatay po kulay nagi siya gereja hingga po korongo hingga po karati. Nga ako ni ka nunuhiti borosan ko nga. Kadang-kadang got disebabkan dat upacara da gereja. Kalambating sumono. Iborosan ko lah. Lebih pun dat ina po yung minidu pagundi nga ayon tutunan. Tok haro 2 jam, 3 jam, bahkan hari kori ke 5 jam penghormatan terakhir di gereja. Petugas-petugas ay bertugas. Manampakan irasuk kot. Aku boros sampai kuro lah tu tumogod ko naging. Aulud pondohit pakaian seragam ngaid escort dahiri. Bejam-jam si sobu si tait na matiwokon gi. Ongorwalan no gakod. Ngon no podi imbulhay kapiri nga tok Milo na dati man po polo pokok kapi boros di manusa imo. Di arat ma di boros. Nga iyo di no mati kapiri. Iri na di ay wakon no podit nuridih atau kok korohian iti kamunda penghormatan terakhir nga alaid. Oloidan to ko. Unta po tigyad alaid bo. Wah, jadi nasimbarakan tala tuho ti lagi. Ay se isala dot ay igitan may gereja. Isay na po igitan dati. Nga sorohon na dati ko igitan dati do may gereja. Ay so no kumoyon dot manahak dot nunu kumadit miniduk pagun. Ilo kago kumoyon dot ay penghormatan terakhir nga pengkurag ya kapiri ay haro pa kamon da penghormatan kan. Ani siya korong ogi. Itidit porluidad ihumon ng aranda suay di penghormatan terakhir tu. Ina pa terakhir di nga antakan dit haro po pinuhubos siya. Ina po hit napatay no dito ko naampakan pinuhubo. Dadi istilah ka nga mi di nakalambat tay penghormatan to ko di. Ako no terakhir penghormatan terlambat na kantor itu di terakhir no po nga antakan dit kapuriman pa siya. No iho ko saro lah. Nga kada to ko may pasusawo ilot ay koretan ilo. Ay si sala dat igitan nga sorohon na dati dat ay sa no kamoyan dat akurangan na dusa siyo ko asalamati siyo ko ino po hit mangigit dat dari sudut keselamatan nga paingkukuran ako kaboboyuhon ni siya di paimpasi. Nga iya di na boras ko iya no pod ano oruo kaboboyuhon ko sebagai Sangulon Adventist mamasan man tada ko halo kun po kada ko no kung lagi rejad akon ko mo ko sambayang akon ko gaya hidup ko sebagai Sangulon Adventist kang kula. Ya di na. Ngapain kukurap ya nga kung sikaw to na mulay antib dondom ay kada indo dat antakan di haron at paingilihom man gidi paginsakin sakay titi. Bah. Oke. Jadi kasaban na ba ino?
tulo na po panambarasan dati nga akawasikul. Intangan dati isuang dat kisah para rasul pasal 4 ayat kumuiso gisombo 2 no podom 2. Anaron bay na to hari Sabat. Sayran pod iyo Petrus sam Yohanes nga katama temo dilo dat obolotok temo dilo isuang got popoylo hiti komanda kebenaran. Ino po dihit pihak penguasa da antakan idi nga tok iti no mo tidihit i kompuang got isuang got kerohanian kadilo. Jadi may na di tangkap po yo Petrus di Yohanes. 4 ayat 1. Dadamot di Petrus sam Yohanes berkhotbah kumatulun ko gumuan sigog kano pohom rikoto no ilo imam-imam nagi iwoyoon da isuang ga gereja itulun-tulun da saduki. Kumoduo ino pa'y tangaulo ni di nga otogod ko piyo tu iyolo na patihom manuduk kumatulun ko gumuan papabar da Yesus na po nga natungag ipagilitan na tulun na patay. Saraw padati pelajaran di nakatalibdot ay sayra na pod ay nakito hidi penjaga penjara penjaga kubur di Yesus da ino po hit mayat di Yesus nga ano hino may na di dilo suwapay may na di rasuahay imantamong idilobong idi moy dat aylo po pimborosat Yesus na po nga natungag. Ino po paborosan nga ino po mayat di Jesus nga natulun panakaho ka. Korikot di Petrus di Yohanes po pingilo hilon natungag Yesus nga ngayon di diolo lopisay madadat ko ngoy lo tangolun. Yolo na po di ay kumotalo. Yolo na po di nga numan roko po pinatahak isuang gatahanan gisom da suwab tu antakan po di nga nuno karena hari dalam malam gisamid o tuangan nilod monomboros nga ipagilitan na po ditulun na korongo nga dit panambarasan diolo nga nasilid o tumbayaan gisambot ginumuan diolo pikiro-kiro dat 5,000 tong kusay kumulimo sayra data daw suwab ino pa di woyo on da tulun Yahudi it para elda nagi it ahli kitab pinapaharoh dot masuarat meeting pinirubaan dahil Yerusalem. Kumonom miyampay nagi dat imam besar Hanas Kayafas Yohanes dan Alexander oy sana natulun pensuang nahit keturunan imam besar. Sorohon na dati dat imam besar antakan po di nga Hanas pohom ikayafas iminangadil di Yesus. Tu oruhay pagatimpud antakan idi. Iyolo na po di nga tinumimong nayay ni woyoon. Kumaturo. Petrus na po Yohanes nga pinotaguang dat hirid pinagirurubaan idi persidangan numbalan dia lo dat ait mengintong maya da panguhatan tuhot na po nga miyampay dat kuasa da nunu isuang ngaran disay yo ko ino po nga papuendalan na miya galindo kumualo simbar di Petrus miyampay dat no panu dot rusod do olidang
Yo kayo ni pemimpin-pemimpin umat. Iwowoyoon. Sekira na po doon do, yahay na po nga, mando kayo parisawo, mantad ko, ikamoyan dat kebajikan kumasang ulo na sumakit, apatut nagi do papoin talanggot, mantad do kuasa do hinggo yahay momolingos, kopod, ila ay na do kayo do insanan. Nagi insanan at umat-umat Israel, do iswa ngaran di Yesus, tulun Nazaret, inuman do kayo pasalipo, itinunga ga kinarahingan, ipagilitan tulun na patay, mantadid di, Yesus isiyon na paingkakat, miyampay dat olidas do dondo, itagwangan do kayo. Mantad ko Yesus, inapay tulo ni di nga paingkakat, miyampay olidas, itagwangan do kayo. Kahopo dulad di. Jadi ilo nasimbar di lo, saya rada pinataguang git, ay makamaagama na bulat di lo, tinimungan, persidangan. Yelo na pa di nga, koni ko, ay ikaw yan dat gumogok. Suway, tako mo tigatid. May galapad hiti, kampung-kampung, kito it. Basilot, kamo yan da makama, balay pulis, kotaguang, tako na po dit, katua-katua, atok, gumogok, no? Yadi na rin, modasi. Jadi, harohi ikandangon kang kuyo ho. Antakan na po dihiri kampung, gigi na kabolotokon. Igitay nun to kopya minadihiri komanda pirubaan persidangan, ay sabongot. Ibor sa podit, dong kamulakan nila, nga, sajuk, kaposi ngayon, no, ikosogit ngayon, ay so no gorong. Nga sira na po pinataguang, yo Petrus di Yohanes silat, wawayoon ngay. Ayolo, sajuk. Ay ginumogok. Ay mo dasi. Nga, may na pa dilo. Paboro sa isuang katapatan. Isuang nagid kapanganak dito. Itong ulun ngay. Mantad kuwasa di Yesus. Inuman ako pasalipo ka. Inuman do kayo. Ito pa, tigad ilo pinapasalip. Kapada miso. Yesus, no po nga iwatuh da pinatam di tukang-tukang bangunan, iyo kayo na sandiri iwait pinapatamid di. Nga isiyo na po nga nasilih dot bontugon. Pahingkura kamo yan nilo. Nadadaan di lo Yesus. Nga sayra na po pinatam kasilih nagidisid. Isiyo nagidihit ginuwasan ko piyo. Ipopogirot ko piyo. Asaraw ko ititunturo dati. Iti na po tunturo dati limo. Hinggo ho ogirot. Hinggo ginuwasan do ogirot. Haro nagi o kamampuan iti. Magisusuay kakuaton iti tunturo dati. Nga hari ko borosot. Mantad ka ginumuhan iti tunturo. Iti diha bubos tokoro. Iti nabubosot agaras ka. So kira na po, yalo ka na mongonggom, ay ogirot. Nga, kohompit na po ti diha, ogirot. Kabo. Malay do gyud ako. Jadi, mila dati borosan na sa kira iti tunturo gi. Ho di Jesus hindi. Nadadaan. Nga, taud isiyo na gito girot. Sa kira na po ngon ko patapikan iswa nga kapimpinan dati. Kapimpinan na borosan dati ikampung teko, ikarajan teko. Nga haro na latilo. Kadang-kadang nga ino po hit pilion dit pemimpin dati.
monom PPI tasoro ada-adaan lagi it imiloh da mongigit di kepimpinan. Nakurtu iya deh. Mantad kok kepentingan pribadi, kepentingan politik, ini podihit apatut dahiri, imilo da mongigit di tugas sopen topot nga adaan. Om yati sebagai pananud Adventist. Apa lu takon intangan nila oray tanda isuang pelajaran dati isuang da ayat 11 miagal Yesus sendiri ada-adaan isuang da masyarakat nga iati tokono mantad ke kepentingan pribadi, mantad ke kepentingan politik, harap ya kemampuan ditulun da popoindalan di tugas nga adaan tahu-tahu isyo nagidahi bontugon. Oke to natid isu hangga kampung dati sendiri mantad ke misuai fahaman politik okon ke pati ko iseti atau ke isyo pilihan do ketua kampung tu suai dia pati. Kadaan moira rihitid isu hangga kerohanian dati mo ito kadad itinopo kepimpinan dat ay isuang da mission dati kada dad harati di mada tokod harati kemondet kepentingan pribadi kada ned harati kemoyondet ay disebabkan det piombalutan ino pa itulun-tulun det apatut te isuang pelayanan nga yadan dati pengkano git iat dito nga iat dito ko nagyati bobi mantad ko ay hara kepentingan dati mungkin dat kepentingan pribadi sama dat isuang nga masyarakat isuang pia gereja nga hari itu nga intangan to kan po Yesus sendiri isyo no gidahit ikumoyen datid isyo no day bontugon ya dadan no kuro mantadi kepentingan diolo mada de hala mada de olitan atau kay siya pakayon mantadi kakawasan nga ginawa nunukago ayat kapadam dua mumbalo mo tidi manukul na pelajaran ki ayat kapadam dua keselamatan aisad isuang dat isay pia suai ko isuang di Yesus tu isiri ba dat tawan ay songaran di pinatahak kumatulun di manta daw iati na po nga salamaton ay so na suway isiyo nagida isiyo naginadan at kapadam talo sayra na po no kita persidangan idid keberanian de Petrus sama Yohanes yolo na padinga na kailo dot kedua na padila di Petrus sama Yohanes nga tulun na kobasan it ay sa sikul kasuayay no diolo di nentutunan diolo kaduduh na padila di nga panano di Yesus ilo di kago ta aramay lo kadang-kadang ka isuang ay masyarakat pemimpin bahkan isuang piad ay institusi kerohanian dati sebagai Seventh-day Adventist nga iati no po nga kapisuay na kuro mantad ka ila tarap pendidikan mantad ka mengintang takalo kamuanda pendidikan ilo na di dat haro na di adati apakay ihot tingay apakay ay sa sikul ko nga nuno na pa'y harad idati manta ko na po bo nakumbalumbal na nakatanud dat intan na pa'y profile ay Facebook kumbalumbal na nakatanud dat ay pendidikan jarak jauh dot theology mantadat ayu nga ay manok sangkuro
piro na rin di kulom na karekot at 70 credit. 60 kulom piro na. Expire na matudi wakon. Jadi mantad ko iti sikul iati sendiri nga sa borosan ko miyagal ka ilo YB sa kiron na pod ay sa sikulid di YB no kadati ay sa sikuli siyo ka iri no kakuan at kagumuan na polot YB dati nga lulusan undang-undang tu iri na hit tuntutan dati sebagai masyarakat nga mantad kas kisikul latang YB apanday nagidi manirik dati nga isay manhud iati imanud kisikul lo mantad ka kisikul kay lo mangudut kay lo manirik panday bingkok sana sini nga ilo nga atiri kigyabo patut ta kisikul no pohom mantad ka kisikul kom kaano ko nagi mangatur ko piadit ay dia da kawasan iri dagay guna di sikulid di bo okon ka gunaon imi mo sa ditang sonong kagumuan nagid intangan ko dati mantad ko ilat akaw sa sikulilo pemimpin dati okon nagid dat kanu dat sumimpang mantad di katapatan iti kemundo keadilan kejujuran tumagak nagi bah ay di pa usaw nila sikul jadi iyo hoti nga ay sikul ko makimapa ko na po ako dhara na hit expectation na ko it o sosoro na ko ay siya ko'y loka ay siya sikul ko milo na mo nambora sa santabit arikot ilatanganak dati no kadati sikul na kamayod pasikul ko na po kano ka karajad o sonong ka nga sa kira na po iya di pandangan dati iri ni mo say dati dat no kadidom malayo kita akan kecewa ka ginumuan na tanganak dati na kakawasa sikulo denda ay sa karaja so ira da kakawasa sikul memili na kago karaja ako pitimbang iti sikul ko ka jadi manto ko umbalay dat buli kantori ko mo yan dati dat ay sikul no tu iti na po sikul nga moy do milo ko popundar ko po siyan no tidak semestinya kanu to kakaraja magaling mo naman dit ay sa karaja iti na po sikul nga kada dati pumusarahed kakawasa sa po sikul nga kanu karaja ka imo galimumu na madid ay sa karaja kakawas sa pasikul dati ongo pintar to kono kongoylo to kono mga turo ko po siyan dat timputari ko iri tujuan to ko tu karaja na po karaja ngay haro na po ti karaja nga sera na po haro sikul no kanu ko dat mamusaraw papatunod papatumboyo hingga hiralanda it momonsoy iya no po nga pensanong-sanong ko no jadi hali piah dat oritan nila sikul nga montok na pod iswang gat pananudan na boros kinarahingan kada ta ko pamusarod haro po sikul katanud dagi boros kinarahingan iyo di na po di pamusarahan to ko ay so naharapan dati katanud di boros kinarahingan tu ay so ngay sikul kada ta ko na pamusarod haro po sikulom milo nagi manamboros sa boros kinarahingan ka ilo na po boros kinarahingan ay susada tumanod ko ilo ko pamambasa milo no ino po susaid di nga may kapagi humihal halit milot iwalon miyagal ko jangan membunuh kano po
Jangan membunuh. Oh, kada pematay. Iri rino. Nga, ino po o society, sayra dahara sikul. Sakira na po sumikul ko piya. Ipiyay jangan nga milid iwalon. Nakuro gyalo tu ni borosa jangan ka. Jangan. Nunu dirati jangan. Membunuh. Pengkuro ko mo na membunuh. Agum nandahit. Hurayan-hurayan. Nga, montakot manano do boros kinorengan ato kay oporlo sikul. Ino pa'y kaporluan natin isuang tumano do boros kinorahingan. Nga, kasiribawon nagiginawa dati. Kasiribaan po ginawa dati. Tok. O bintanod to ko, no? Nga, ino pa dahit sanong kapilitang pinay nga, akawa sa sikul, no? Ako naging siribagano, ako naging agumutaylan. Nga, mantada agumutaylan, nagibobanan to ko. Tu iyati no pati, no kadidong malayo, kita dihakimi berdasarkan apa yang kita tahu. Pakuri na po ay laan dati, iri na panghakiman muntok dati. Atok ako na po kayo pasal hari Sabat, ako'y odilon pasal hari Sabat. Nga, mantad ko kayo tokod ay hukum hari Sabat. Iyati nga, ano kayo dumantad pangadilan hari Sabat. Mantad ko no koy lokod megi krustasya. Iya no po nga odilon kono karait to megi krustasya. Usa nang gidadi tano koy logi. Harakagwi isa ko basanan dat iyati sebagai jemaat ngay. Sayra no pod haro paguhatan dati. Mana na dati imbulayay. Tidak kira dat iti tongo elde, tongo diakon. Iay sepiat jawatan igereja, imbulayan na dati. Sayra na po na imbulayan. Oh, pohoton to ko di pastor tu lulusan mo ti siya di ka. Ako'y manamborosam isayla. Nga sakirad harohom kuren po daro nakagalagal. Uhoto to ko na yung masitar. Google ipakayon. Nuno di piswayan da kisikulom iaiso. Sama-sama ta kay kailang Google. Nuno di komando tiyoti ka. Paintalango na di masitar nga man di Google. Iya nga ko ilohi Google. Harasikul aiso sama-sama kay Google. Kumayan da nudi komando sikul tiyadi. Minagano na kapiyad di status. Kailaan sama-sama kailo. Jadi kumayan na po nga kada nadad haroho ipagilitan dati dat ay maganda city kumayan dat kisikul ka aiso. Sama-sama ta kayo mamaguna Google. Isu ang karaja dati. Sikul to ka naman tada tahun 1, kahit tingkat tahun 6, sambung, kahit tingkatan 5, sambung kagud university. Karaja ko, no? Silap-silap po ina po karaja, no nga akon, kay sinikulan, no? Karaja ko, no, ay sikul ko, no, bahagian pertanian. Kakaraja ko, no, bahagian bank, perbankan. Harus ang ulun tambalot ko dat ay sama-sama happen sikul di live ilaw kisinal kaningaw. Junior ko siya. Bahagian automotive. Tahun 2009 koruba ako siya. 2009 pakaraja hilad may beng. Beng bulan 5. May beng bulan 5 pagari. Ay pukulan na mo kulan na mo giyahoy beng bulan 5 may beng. Sangkuro kasado automotive sikul no
Satu kali kinumaraja beng ay sa kaitanid di sikul. Ay, anakan no manok. O gumu to komotitid di ko gumuan di. Jadi sera no pod imbulayan to ko lagi kadang-kadang iti no po sikul nga iso neralan do po paingka katiti status dati. Paingka ni kadaw isuang pia Seventh Adventist. Mantad ke harasikul no om kanu ka di status sebagai sangulo ng pastor. Om kagumuan dan patut sekira na po sumuang ka sebagai sangulo ng pastor. Kapagulo ni kisikul. Iya di. Ipamagunan nga iya dito kay nuno pakarajad apalayan dati. Nuno status pendidikan no ka. Tukang sapu ya. Apa? Tukang sapu ya nga apa lusikul. So kurang-kurang ke tahun nuno tukang sapu. Tingkatan 3 ka. Komando po nga ino po di ay sisikul nga ako ilo mangingimuhaw. Jadi pemagunan na po dendam ilo na po sikul nga semata-mata na magano to ka status. Na kumbala ko insandet. Na kongod isuot. Nugya ko rin tadi ditia di hoy. Isuot perusahaan. Kundi usarom nunurid di. Kabobor sa kuna di sangulun mantan ke isu pabaiso. Nga ay siya asukong gitaw ki. Tumano da po ditaw ki. Nga mosti da kisikul. Harus sijil ka. Kadisyo. Nuno di guna kisijil. Hari pakarajad wago. Lulusan do pa ka. Suho na kinumaraja ay kahilo kasyo. Nga haro masijil. Nga itinagit ay sa sijil. Pikakay ka kay karaja kasyo. Jadi ipamagunan na po dendam ay mau tidak mau mada ke manu ke mada. Mau tidak mau. Manu mada manu. Apaksa to kana sumikul itipiadon do. Ilo tanganak dati pasikulon. Nakuro. Iti na po pamagudan nga menuntut ilat sikul da isuang ganun na pakadudukan. Terpaksa to kana lo. Isuang piad dari segi kerohanian, institusi keagamaan nga natumali bilat yelo. Paingkura petong Pinay. Ngon di retay lumanok ay sa sikul lumanok ay sa sikul lumanok hingga nga ari ka tuakanon kaya. Ino po hit imbulayan dati do hiti nga kada to kano miagalilat o nga imam ilo na motilom nang kauro da sikul ilo wawuyon ngay ay lan to kano nang kasikul ngay ilo nga right na po ka itit kay sisan na tumagwang kaburas kinarahingan kamoyan dat apili ikadaw yelo inay kisikul-sikul tay ko piagalon diolo Petrus Yohanes ay se kamoyon manta didik kada to kunod ondas isuang gaboras dilo jangan kita sombong harus sikuldo kayo ay sa sikuldo ko iso to kayo isuang gatumano do boras kinarahingan manta ko no hit asiri ba nakasari ginaw dati paingkuro pia kinawa sa sikulno kada to ko mogondos si kadudukan tu iso to kay tin itagwangan na kinarahingan. Iri naginda mo said ay haro nagitit kasam manang pipi to kay sumono mantad ka iti sikul ina pay apato tidinga ay haro ko aiso haro sikul manghupi aiso aiso monokadunggi haro
Iya di dari boh. O kondi ko sompipiani kisikul sompipiani aiso. Nga magisosok kadung to ko. Kada ada ko boroso ilo mangkalahit aiso isikul lo mangkalahit. Ko podo mapat. Nga seran na po nakakita hiyalo da ino pa ituluni di nga paingkakat ino nalingasan ipaingkakat da hirid sa mokdilo. Iyalo na pa di nga akanud mo boras, akanu mo ng boras. Hapoda mo nom? Oh, siyo. Hapoda limo. Katalib na pa di, iyalo na pa di nga manuhu di rasul-rasul ngay, dot minanong kia dot persidangan di, pagirurunding na dilo di. Mandi dilo rundingo yo Petrus di Yohanes. Nuka dilo, hapoda mo nom? Nununang ko di tindakan dat patut datid onuan kumatulun di ka. Tu nakaintalang namatid kumad ay sana natulun dahil la di Jerusalem. Iyalo na pati nga pinapaharo dat kasuhayanan. It milad olimon ka. Nga mongay iti na pakamoyan iti nga aming gayo. Ako'y gayod ipagilitan na kagumuan, man to kanugilot ti mangancam. Nugad iti mangancam. Baiklah kita mengancam magaduh dilo. Ayat ko padam turo. Moidot ilo na po nga kada nandam mo ng boros kago. Kumad isay piya. Isuang gangaranid di. Kasaro ko di pengalaman di tahun 2007. Peritan ko na pangaran lagi. Hilod intilibon. Jadi Kristian ni kagumuan hilo nga misusuay denominasi. Adventist sa pamduo na keluarga. Nga sayra na po na ko nga diri. Tok igay dua keluarga nga gumutanak bo. Pero di walu ko, so piwalu ko, pero ri. Hirih no didat kagumuan giya nga bobo sa mulahing kapod dagim turu taon itanganak. Aktif gyadi, aktif. Yahay ka daw nga moy dipintikid daw walad. Sinumuang iga kagud LE. Moy popingidar nga popboli bo buko ribte di bo. Ato konway mati surat. Har-har ikandungan nga nalilihuan kuno di abuli moy songko duo dit jemaat diolo abulin papahara surat menyurat tuh harga ngay pandu kesehatan moy pia panulung nga abuli pegaduhan gi nga itulun diolo sendiri at basug gila mo si tardahay ka sakira na patumano de SDM daw dagi ginawa ka. Iyalo na lakamundat diancam gi mengancam mogado kada ko no ka. Yati kada nga iyati nagitang Pinay. Kada borosad ilat denominasi suway. Ikamundat modasih dat ahawan da domba iri mo. Nga sakira na pod atumbayaan ayakin kapyo ka di jemaat no. Kano papaharot dir di. Iyati sebagai panano di Adventist. Kadang-kadang got ako'y mamanamboros. Ako'y manamboros nga imbulayan kung nakasabon ba lagi. Sayran na pamimbulay ko mo tongkat gambala. Teka nunununuhit. Okon ko kay siso da sebagai Adventist. Kay dar na surat. Mantadat kapimpinan dati. Intatan na da ko tulun da dia.
Nga sekira na pod haro ko piya keyakinan dati isuang jemaat dati. Tako na mo dasid hari ko mo da ancaman. Haro na po ay mikaruhang misuay agama. Nuno apatut to pabuatan. Doho no po panuhuan. Hing nuno di manda hati ka. Godudu do ko nga monong katapot ta uguma do ko. Sangulun Adventist monong katapot Adventist. Sangulun ni agama dasway monong katapot ti agama daw. Nuno po agama dati nga popoing kakat to kono po. Jadi ino po idaho panuhuan kasari nga mantad ko godudu nga iyo di ay sa munong kiala. Anggapon no po ko ay sa ugama do kayo. Balajar ko ti SDA, balajar ko naginda agama siyo. Nakura to iya di. Keyakinan to kono po nga sebagai pananod Adventist. Itinit bobos sa doon do dat mumbal 100% patumbay anda kitab. Kamuan ko pa diri mantad ko paintanud to kala katapatan balajar ko ped agama suay nga ay manahakot ay kesan ay mangimbayat dia. Kamun kakuan pa nga kay loko na dihinggay paintapot. Jadi moy dadi do hilo. Sayra na pod balajar ko iti Adventist, balajar ko dit katumbay anda suay. Katunod ka nam hinggay paintapot ki. Jadi irin day kalansanan to di bo do iri. Hinggo to kana dide. Ayat kapada mualu. Om sayra na podit ko dudu de lang nga may no di suho sinumuang. Yelo na podit di nga numan suho det kada na di monomoros kada na di monudok isuang ngaran di Yesus. Ayat kepada siam nga Petrus om Yohanes sinumimbar may dado ko putuso om hinggay pentopot idapan de kinorohingan. Tumano dihay do kayo ko tumano dihay kinorohingan. Hingga may da putuso kadilo lagi. Tumano dihay do ko tumano dihay kinorohingan ka. Ayat duno pod. Tu amoti milo montok dahay dat ayahay moros-boros nunuhi na kita dahay om nunuhi na rangaw dahay. Amilo lisokon. Kamu po nga iyati ka daw nga iyolo na dabo. Nuno na pa'y nailan dati, nunuhi na rangaw dati. Nunuhit na balajaran dati. Kada to kana da lisoko. Manta ko na patunudo pokito nanta ko na hingga hinailaan na balajaran dati. Nga iho piya nga asaroy dahara kagagalan do hilo. Haroy nailaan nga sayra ko taguang nga tuntutan hidup. Haro kagagalan dati do hilo. Doon ho pada miso. Om maman po di dialog panatasa ito mod dot monompuro na ki rasul-rasul idi nga ikalimpupusan Pinoy du ikasari dialog tu sayra na po dat ay numandelo paindalano ihumandelo ralando momohukum nga dialog kanu tu moda silot ditulun kagumuan it papabantog ngaran kinorohingan karait dat nunuhi na tumboyo. Ayat katahurinan 22. Tu inapay tulun dat numan lingasay mantadat mujizat idi nga isya na pohom apat na pada taon tumur daw. Kamu pa di nga alaid na siya nakakong lingasay no di. Ay so na kamu yan na tumitik yun dirit sigog kay memang nga kuwasa na kinorahingan minamolingos.
Irin bukti dat okito agayo. Diulo milod po komun. Mantadat nimbulayan dati di kasuabon bayno. Okito dati dat itino po komun dat tumanud dat boros sa kinarahingan. Nga mongintong katakonod hingga hi katapatan. Hingga hi komun na kebenaran. Tumbay kum ay laan ko dat sa kirot ipagilitan dati. Mengimbulay na madit sa kirot ipagilitan dati. Mantad ko ito po panambarasan dati nga sebagai denominasi Seventh-day Adventist. Hari ipagilitan dati dat mantad dat denominasi dasway. Nga magangat ako na mantad ko ay laan dati hinggay pentopot. Kada na dati pakodoho ginawo. Tanudan na dati hingga hipanudukan na kitab. Haro naging matiget ay laan kuy dalo nga iti nagyahit hugama ko mantad dilaid ka. Sorohon na datid ay manalamat ilo hugama. Ino po himangigit datid kainsamok korikot to it pamagunan dat pinatahak kinorahingan nga tumanud to kolaboras kinorahingan. Mantad ko kokodohon na ginawanod iti no hugama kumantad dilaid ka. Iri ni momorutum dati di. Mantad nagi do kokodohon dat ginaw dati. Paintunod pa adalo panumbayaan dati. Ngayon pananudan dati paintunod. Iso iri. Sa kirangon kagi imbulaya la sikul. Mantad ko nang kakawasa sikul. Kaila nagiditirik. Iri ni momorutum. Kaman na paditang pinay nga itinapot pananudan dati kumakinarahingan. Nga manuntut na kapyati ka mo nakasiribawang ginaw. Mo'y toko dot it okito na pada tulun nga ay day si oduya ka. Nga kada boras ay tao duya. O insanan toko na potihom painduya toko idapan na kinarahingan. Nga mantad dagi dati. Iyati nagiot amin duya man ko it oduya nga ito ko no po o kono ko it ko kitanan isaliwan nga iswang nga po nanudan dati kumakinarahingan isiso na ginawa dati tumanib. Wah siyaw to anaro di ba no? O gumu na kontabon dati tinga ino po nailaan dati sumuan di ta ka nakasari kumakinarahingan moy dat ino pa'y pananudan dati nga patilambos nakasari dat kano gumirot o magisisa tako iswang dat monatas dat tumano di laboras kinarengan. Umulan biti mo bisusuay pagtapurimana toriri mo lutosinduan kada katongo haruson lihon haruson lihon nong itambalot Yesus kasasarit korong mongoli ay soko ira sinulong kadang kotong Yesus na sombihon. Kanang misis at ako di iswang sambayang kinarahingan isong kadyan surga kung sikaw dot kasawa na ba no insan pot kanwe hay mga limpupus iti kay si sandat sumambayang kaswabon mantada na yung talangan dahay iswang panambarasan dit
Kaswaban na bayno nga makiampun ni hay mantadat insana ni kalamukon ikasinduol at isang tiso mada iya hay dat ino padahit naretan nalambusan dahay nakalambus isuang pelajaran bayno nga mangyad diti kay sisan dahay nga apan lagi daw papagirot papay sisa dahay tumilambus kasari isuang gat kay sisan da sumambayang kano papay sa makdahay kumadya nailan lagi dahay nuno na pahit ay kaimpohon dahay nga mo edad ino pay kasiribon ginaw dahay nga haro kasari maya da tugas-tugas dahay isuang gat woyo ondot gereja woyo on lagi isuang da masyarakat nga mo ed haro kasari dati kasiribon do ginawo tu irinahit milam mga hak dahay da kasari-sari dat minsan mo patilambus sa tumano di boras mo kung sikaw lagi di pangahakan mo Tuhan gisamuan nuno na pahit awayan dahay nga patilambus na yahed o girat monatas kasari isuang dat ay monopot da tumano di boras-boras mo barakatay na tayo sana ni pemimpin rohani dahay peringkat misyon gereja nag-iiswang na peringkat keluarga ampunan na dosa dahay tinasama yang dahay iswang ran Tuhan Yesus amen. Kung sikaw da kinapagyampayan dati di kaswaban na bayno harakot babay no kayso kakikitanay no po ay sa khotbah dati dat kaswaban na bayno tanga daw nga ay so nga pumusarahan naging dad sa dopuan hari Sabat ako din na kaintang nuno na program wat peringkat misyon na bayno may takadad it ada magilalapaw haran na pa'y anjuran di lo may takaampay haran nagi kita kumantadat gambungan dat ranaw kiulo tambunan kardi jadi osanong na pohot kandalanon kapiruba takod kompokan na Sabat tabay no hinako po sanang hari Sabat osanong sumambayang ikine na dati tisam-tisa